Zomorroak, hemen gaude Txantreako jaietako bigarren egunean, eta gaur gazte eguna dugu. Eta hemen daukagu salestarretan 400 pertsonetzako bazkaria, así que guazen ikustera zer esaten duten gaztek. A ver, kuadrilla, zer, lehenengo gazte eguna da zuentzat? Bai. Bueno, no, niretzat bigarrena. Eta zuretzat? Berdin, bigarren. Eta egon zarete laguntzen, prestatzen? Bai. Pare bat. Bai, ez? Zer dutatik dara matzu hemen? 11-etatik edo horrela. 12 terdita. Eta, a ber, galdera bat. Zuek, zuen kuadrillan, zenbat aldiz begiratu duzue eguraldia jaiak hasi baino lehen? Askotan. Askotan zenbat alditan? Boa, pues igual, 10 edo horrela. Eta, espero zenuten eguraldi hau? Bai. Eta, zer esaten du eguraldiak? Euria egingo du? Bueno, eta zu, zer zaude saltzen hemen? Pues maskarirako bonoak eta blusak. Blusak, zer da hori? Blusa... Bueno, hartu egin ditugu aurten gazteria guztiok berdin joateko, blusa berdinak. Izan gaitezen estanda! Gazteguna! Izan gaitezen estanda! Topaketen gatik topa! Izan gaitezen estanda! Izan gaitezen estanda! Topaketen topa! Izan gaitezen estanda! Izan gaitezen estanda! Topaketen topa! Izan gaitezen estanda! De que tú decidas si puede llevar falda y ya no quiere, ya no debe más sufrir. Miedo que por ser mujer puede morir, porque decidió sentirse libre y ser feliz, porque decidió no callar más y resistir, y resiste y así va cerrando las cicatrices, nunca más cerrando su boca ante lo que dices, nunca más calladas, tristes e invisibles, siempre empoderadas y sumisas y felices. Pero ya no es nada fácil volver a donde el fuego quemaba y ahora dónde vuelan quieres saber. Nolatan etorri zara horrela jantzita! Mugitzen ez denak, ez ditu kateak sentitzen. Borroka dezagun batera! Lotzen gaituzten sokekin, sokasaltoan ibiliko garen.